I idemo. Samo da se učitam. Ajde. Za neki dan, ne brinite. Možda i godinu. Nema veze. Dobro. Čekat ću. Uključuj se me više! Ujeboj. Što mi niko ne reče za ovo. 6. i on piše da je hladno. Je li još živi? Evo. Šta sam barem ja? Aj da, ovo sad ovako počne. Malo sam ga prelazio, jer mi se svidio ova igrica. Jej, pevamo! Jej, la 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 la. Šta se da dešava? It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. Ovo je That's my rođendan. Very good. Koliko ima godina? Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Koliko Man, članova they grow up porodice on fast. ima? I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Kaže, ne može... No, on. Ne može mora da legne u krevet pre 10. Beži. Hoću da igram lov, samo poslije da povesim kamericu malo. Ne znam da li se dobro vidi. Nema veze, igramo. Kako smo zli. Je li užno? Sam se vi ste super. Ja sam super. Ovo nije super. Jebote, ko je ovo? Šta je ovo? Čovjek neki, šta je ovo? Šta? What the fuck? It's almost 10 o'clock. Get ready for bed. Ustavio je vreme. Mislim da je to bio đavo. Dole. Ja bih ovako išao u školu. Bio bih pravi mali gospodin. Hvala. Dobro, ajde, pusti me da igram. Šta, evo, imamo neku moć. Kakvu moć? Ja vidi brašno. Ja vidi banane. Jebote koliki zavaljusivač. The longer you keep getting under my feet, the longer this will take me. Tako sam zatvorio sam te. Šta nam prvo? Šta je ovo? Katalac? Čekaj malo. Šta? Nije previše hladno. Pa šta ja da radim da bude previše hladno? Šta? Termostat. Dobre. Fuck, kako si je ružan. Jej, imat ćemo sladoled. Nema izlaza. Nema izlaza. Nema. Somebody let me out. Čekajte meni što...
Isključio sam to na trenutak. Lepe pižame. Ptica. Pojao je klavir. Ja ću duže. Ja ću duže, ne? A dobro, ne mogu više gledam mrtvu ženu. Dobro više. Ej. If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Pusti me da igram, ne Dante Manor was a zanima place me. filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. Dobro. I should